ngatandikira umushomero gweta mato fano St Francis Primary School rwashani sichinaga mutata kari wantunga mo so atuwisha watandikira St Francis nagwize mu naza ho mato primary school na yari tunga mo naza za Kizara Primary School kana mashuri tinjikijwe kunga kandi shometa ame maniche Ore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Yes, alright, after bari Nkore Media TV, MC Mashoko ngoma zina program nekibozo nkaburijo yari Nkore Media TV. Banywana banje nimba kuna munonga moyena bari okwe kandi bakusupportinga program age. Ntubakunda munonga kimurukora ne cyamani. Mwebare imaba kusubscribinga mukarayikinga kandi mukabasa kwa musharinga ikimurukora ne kirungi munonga kandi muhamizaho mutakaragaho. Program age abarufuteka musente nibabeta bankore videography na nkore photography abantu barufuteka musente kandi abone bashangwa rukwago plaza abone bakugira ngo wawe n'umukoro gwawe nibagukwataje bakutere bishane birungi ahakabayi kace kandi babikwera umbwire so iyo basa ko no bakirira buri kimwe cyawe kibase ko nkiterera kurungi munonga kwenda kumanya bukiraho no basa kwatera 0 mushanju itanina bibera na mwenda 00 emwe ahasigara basa ko no gamba nabo kandi buri kimwe kibasa ko nkifutambura kurungi munonga erizoba nabaretera umweshongozi obumutwire bingi mu rukunshaba Murukija MC Mashwe kubona buzima tuturetera Vale Music tuturetera Vale Music abandi numweta kacheka tu abandi mumweta ngwino muri 5 abandi mumweta amazina minje munonga so today tumuine kandi twambaretera just iwe shitamo funa katebe ahasigara twase kwa tuganire nawe tukumbuze hebuze bitari umwana bimwe ahasigara tukengere mumeshe kama zimachire aramusaba ufite bari Nkore Media TV ahasigara tuyengere tugumizemo nakwakira musaba ufite bari Nkore Media TV ya abareba Nkore Media TV nashemerwa kuba ni mu muntu kwa kabiri ninge kwa kashatu because this is not my first time ninye nakira because nikamengo mwajira mwanya ki Vale Music industry tambreta kana yampara no kwetine maguru kongane tambra still amazina kenyine tari Vale Music niga hago muntu uri uko otwena supporting otwena kureba amazina kenyine niga nibanyita Kanzira Peter ati Kanzira Peter kankubuze ho kabawe nuko takanzira Peter izina rurongero kuruze rubonire bakibarye kayita nyoka yete Vale Music Petero akari papa ko banza akari ya gari ya Yesu bakati namuzenzire kana kari yo muzungu na yesa kai de gari baye bakabi ne kigari no zana no kuzana cyaraba n'igikumi nawe no babiri By the way, arakata kunarebera wa posting bekere bekabiri nkebera na bitano ndawaje ngo happy birthday bakaje happy birthday my brother bakaje my wati ewe wenyine kani ngambo first okwana gamba Yesu Yesu mchari my Yesu msenge ako kenyine no kuba kozi happy birthday my child Yesu niwe celebrity ko banza mu message Yesu muri kumanya umusiyona so kana nanye celebrity abanda ba celebrity nakorata ba Michael Jackson ba Bob Marley ibinji barya konkana Yesu ari muri neza so kana wana mushinga birthday yene no ine kumushinga ko yama Vale Nazaroka Vale Nazaroka mostani ba mainire asa kwanta kwetegereza hoje ahi wakoreye kare futandika na myaka nkesha tu etana uhatandikire kwetegereza kandi turanga kandi aho ntasingiye ku confusing kunatanje kwetegereza byanze abazocho so mbona uko byakubuza bweze akankushobora shanguru kama mwita kama ichitwa kumugamba mazina ni kukanini kunka isha washonku akana atora igarabo mu kitabu kine yitaka okay shanguru akana atora mbara hari muri cyo kine yitaka tata kana tora tungam kine yitaka nyowe ibanda kine yitaka as we speak to the bar at confusion ejo nembizavuza nanya tukuje ngo ndiyo wakenga kurre so atubura muho nawe shenkuru kandi yo atata kandi yo wanje mbere ndi Vale so Vale okutandika kugira ngo hati ko tandikishomero ukatandikira ngaye ngatandikira mu shomero kweta mato fano St Francis Primary School rwashani
sichuraga mutata kali wantunga mo so atuwisha watandikira St Francis nagwize mu naza Humato primary school na yari tunga mo naza za Kizara primary school kana mashoko tinjikijwe kunga kandi shometa memo niceka ukano shometa memo niceka niki cyabe kituma shometa memo niceka a primary level nanabona ndi mwana mama na jankani nkose akachipaka karwenzo ni microphone so ukiri umwana kuko atakachipaka microphone ka gwenzori eringa microphone tera chimo mubali so uwija kuwambazira primary uwagumizamo washomera omukushoma kwa womo nekintu cyo wakorire mu cyo kugeti mazamana wazayishomero nkaba obe banje nengashabana bonashomero nabo abakunde bo bahati ekibara kunyujukaho icyo ngo umwana wo mu primary ahantu wari yakoze iki ningano we yakora iki one day mu primary ngo no mu secondary nunca nisiga abantu bo kuchapa mbarasa ameshoro kujiki abantu dizinga ko mu hata hizo zimashonga abantu twanishoma tame mone check to muntu yaba kunyigiza ukamusiga chapa mbarasa ameshoro kujiki rero kamusimwe ni no stamari no echezo tukira na punishment so kunamara so ate okoresha wahezoto ndongo wisha wakitandika wiriki ndayideni kandi umuntu nagambira ngo kandi intoro kayisho mendo kuzanka orukuzo mu ndongo ariho kuzo mu ndongo ogire kuzina dance nkazaga mu ndongo rero hari kuzo mu ndongo kutandika kweshongora nkanzo mu ndongo mu kidongo abandi bakuzina nyo mukashishi mukazimbira mara masekandara ni gishongora ayo za story yo abana bararamba zino mukashishi ushanga bura bide kumucucu bagize kugira ngo vale baro kito kanje kari smart ko kazimbira mara zate koza kenyuma y'ikidara ati wotandika kugumana bugarika mejesho ngo shongo kandi kasini ngalo obwire obone mweshongo zicho wabere no hura urukunda munonga akaro rede malake mubeshongo zabo wabe no rukusinga y'umunonga kukunda so na kutandika hati nkiyo ngo muntu kuza microphone ukaraga ukayita hati nazo wa producer nanka nani hati naza recording ngecheshongo ukawurugera iki ngemyaka ninjaka abugaga watandika na cheshongo cheshongo ryakwebera zakubira busha Nebe shongoro bingi munonga tudalefa basa yes ni basa kwa kayo ngati za internet zikuru ndeba mbere response vale abo management eje wabire bandizemo abantu bakita management wabire bandizemo utakaje muri kunyuka management yekomanya ayishoga zikabazeza ezahikire zikahikana ukahikora rose kitar management keri katyo patakashi aha regulation was katyo patakashi so taro you understand so kutwahereze uweja wa joining wa signingwa gakunu camp kunkara kunu camp kwakireyo ukakoreyo ebyeshongoro beke nintekateka ekeshongoro cyo wakoreye munonga ecyatamburekeri ahumwayo nicyo cyaregereye so umukereka cyo twareba kandi still aho naho washire no jota utibyaraga nebyeshongoro mo nangwa no shuti bija babidiritinga inshongwe kabeha kubahereza bafunandije mushongo kamaze nanye kubuza tayine mushongo zo ndijo unareba kugira ngo basayininge hata bora so azare ngirango ashanga mutasayininga mushongo zo ndijo no bare basa kuba bare barunzi cyo cyabare bise kufundira mushongo zikabara kano kabagazo bo rero bato bitegera gundi gwe bijya kwitako so kache katyo wacha nihandikira bubiki mwendekera music yawe yone ngira ngo nimbanya garuka mebuzo binja kwa burgesho ngo bana kompoza wa cyandike so arekizo tindakete kizo harekiri mu western no shanga ngo mwesho ngo zwe no mu western
obano wa gospel obano wa sakira obano waki wena tino rukwenda ngo bamuhandike ko ekitari nko musemfo ya kashbani kirika twandike ohuru kwandike nani kirika twandike nekire no muhandike music niche shongoro cyanje ayifitiye Chia producer na batera nekire na video vale reka kuzombiza na video yakajikora yuri visuals yoga taisane kirike mbo yajati niza akakatuniza katema munde nake ngataisane kirike mbo yajati music yanje ni mwihandikira tino rampandikira music nyowe so atikane ko kujati ukamahandikira batakamadikira kandi byeshongo handikira ko vale music the right hinenga bishongo bindi byo kujati ngana muhandikira ningo ndamuhandikira ngano handika music yawe fresh kid na music yanje fresh kid nibindi konkati kwenda kinkwenzere kuza kunyasha armo kanta ka video kuna arebere akuwa birokozire na mistake akuna rero kugira ngo ne wahandikira icyo shongo cyaba maurana kirona cyo nakugira ngo nibindi konkati kirunje ati nyowe ngire inkorana na business yanjye ndiko kureba kanka cyo kureba ko kureba David Rutare Red Room Jones Saha for good music writers, content creators, musically konka we chose to, you know, to say music artist not as a writer chini disadvantages zacho cyo kureba nkinyambira kweze cyeshongoro cyeshongore mbingore tangamba ho tunani ngari nikira kwa tantegana zakamuzura kupandika munashanga video bandire mukama wakoze Mr. mukama wakoze iki cyeshongoro cyanyu korabo yanyu nawe ninga mukamutaka kikoze kumunanga kuza ku ngerezesho ye kana mukamaza n'amacheshongoro after ije sinamatamo kandi cyeshongoro I don't have a name. I don't know about a cheshongoro cyanje kachika cyeshongora kakashika rero bano ndaba matamugo no muri kasha ogonoka mugita ati no tiri bare kwate bitaro nongoje no gitera abatambuza ningashoje no tambuza ndongo no pushinga kano umwako gwahwire 2025 nyonkanye ninkuranga nkomo shongozo wabiro mo shongozo wo kubanza music stilo kagaruka wabo mo shongozo wo kubanza wasingireyo juma banda babire ndo mugamba ho mu comment section mwakaje 2025 bakiri bafanzi bawo ngambera bafanzi bawo abamo kankubuza ngakasa umuhuzi no postinga twitaye icyo muntu atazashaka vare music ya postinga nakubuza ati najantumuka kasa waje mutwarira I want you nyonkanye kurugerera ganyo kutukubanture bitaba kureba nyone manika kasangu we ahabo kuba orone turago nato muntu yakubuza ngo no postinga rete muhozo no postinga wano kakasangu nuwe then no basa kuba no ikirizana nanyu minye nabe mabanga so mbweno mukutoko gwabe no hayino wabere yakoze sa aboko ekindo kugerera ndike mjentiri naba yabira riwe neshongeje vara katu atuyo mu industry kandi ari updated umuntu ndije yimuka kakore mu kutaka gweta vare music akatandika kupostinga ibintu byaraganta kujuma abantu ninga sebunda umuntu akimugawe kama akamuhandikira mukubi vare wenyina kabere yari jya tuko mu kutogo mukurira kujuma abantu ninga kujya ki tukwanje abo cyo tararigire kugira ngo complaining ningo gambati umukutogo tukwanje binabahati bingi kandi abahati finamu abakutwendeza n'abatakutwendeza uriya naza kwebuza ngo atakwendeza no muto atamagize at the end of the day ko gukora shono wakubanza amagwana ndafite ibishano gute kandi amujyana shashura so iyo mwe no mureka kuri cyaro benge azana ariya kibazo cyane ija wenshi nawe ndakurwe kugamba benshi bakosa account zanjye ijuma bandi kandi yo mu management tekeye power za hando zanjye zimwe bakazitwara
sio kino ko kubasa kubaja mkande nunda kumblame ngalinga shikunjaji ngashikunjaji for the case mutarakoze so mbonu aho ege ubwo wawe nagaraka mu account zone zawe nizigaraka mu bantu muzi kujuma kugira kizi ka star account zawe ati noshanganya ko mwe kandi ko muri hasuze ku abo je bakutamburiza haki ngana yo mbere ona gura afite Samuel twatiri kwa federation afite nawe yantamcha mbere yo kujya mu kani byo ko comments ufite wanje mfana wa kure ka kunoja makata ro Bruno kila na bikodera ko mvuga kandi kunzwara kandi public mukani nyanda pesa sababu yeye na dia roho affect kwa kazi ndio unabiri management ati artist ni watu hapo tukareba henyu maho iwe na buteda mwakoreye cyeshongoro cha politics vale music cyeshongoro cha politics cyo cyashaka cyeshongoro cy'amashongoro vale music tose tukureba ko muntu uri umuntu urukweshanga music nyingi kandi still oyinira karungi kare umukweshonga kandi cyakuretera wagira fan base mpanga konka fan base yo yine ni habarimo abantu abakwagira nupu abakwagira inarima abakwagira FDC abakwagira mene parties tukureba ngo wayimero kageti yo kargo kageti yo naza side egihe no kukira kutera bahasi azo kacyanzuro mba atwashanga side today hatori rizoba tubivire tene na side we muntu arukubasa kubara konka hatari no bimuka postinga mu rwafano bawo ati yo notambara no rebe nyuma iyanze bageta next page oyine muzibichigaye yuko kwaro tamara mwe notambara kurebe nyuma no truly naho no wende kurebe je ato wano yimbeka dore nyumba kirenzo kikongati ngani turu muderi ate chikorazo muderi kashate niyo yombe atkanko wizo na mama paka ikizambo karo kaje ato notambara katera kenso ikakwata akara Mushtamutana kakwera na niba. Right. Machirari kore Media TV kandi tukine Vale Music. Wakacheka tu kwino muri 5 umwayo ko inebesha bishwari boka bihaye. Kabar mu Uganda. Western Uganda ni kusinga bichi babona. Roko ka nire ningeza kureba umuhinda sufe. Ya Uganda yona. Nashanga ngo emyaka mikeje nyimehwire 2024 wajya ngo kusenga yo mu Uganda ati ya video kakikora turi mu Western Uganda niyo nsi mu Uganda yo nabisinga bichi babona arimo kuraga kugira ngo Western Uganda ngo abeshongoze nimo mwongireho % ya 80 aha mu Western Sirium yashonga dege mukumu kugenda mwayeshongora hari umugira ngo Western twina abasheshe abishabarundi hata region ezindi zona ziterano ro muri imbara ziterano Western kuja kuronda abasheshe abo just no kujamba yeshongora kana barugwara wana bo wabo nabasoka ariko abantu mu rwara mugenzi we ati temperature touch yatanduka kuwana basamya bajabiro bakusiga yo just because ndambulire byitwa ko ngiri kuchenga so you can come up with such a question okay kirari muri Media TV kandi nyenda kubanshura abanywana bita ba Inland Emuri Estates abona bo nibateka musente abona baguza amataka kwetoro rihanga ryona basa kubona bakera munywani wanje kandi base kuba nugamba nabo utunge poroti fitani cyane mu kagagaro higuru utunge heka utunge farm uyo kwenda kuri sente nyingi basa kuba nubashyira baza kuba bakikora kandi ujya no kwatera simuka yati ninyende itaka umwanya ugunugu ahasigara bakakubonera itaka eryo ibi byakubuzabuza nubasa kwemerera ko kwibatera namba ya 0 base kuba nugamba nabo kandi washanga ubonde taroho wantera yo brand ambassador nabo still nimba kusaho nubasa kutera yanje ya 0 munana mushanju cyenda na mwenda kinana na mukaga kinana ni 3 hasigara buri kimwe inkibaje kutamburira kurunje munonga tikine Vale Music kandi no tikine aha
rizoba tiyo tuyengere mu mission parampara kandi turi kuganira ahashonga stars zimwe zimwe industry ya Western Uganda nawe ko muntu ebyayishire narabamu kuza kwika abwahata hashikire kuza kwika abwahata hashikire Vale Music nienda kubuza akishongoro cyawe cya Kachekatyo ukatera Kachekatyo nayo mwana tayari seka soda nyitanga nyinji ukatera Kachekatyo gina masa tofali gele masa ukatera Kachekatyo yahitinga ya Zahibu kama zakubuza sara best kaze arotu buso tugumere mara sara best ari kumesi ni kumesi gauro na sara best bazo bahore sara best Vale Music na kumesi kandi kitariye cyo nibaza kuteka ndakira atwise tumani kire chopaka ukashiwe sara best yona shaka gukora umezamane kuza ya abiyarwana no yagizire akariho muti yamugira ngo yafahagaze ariko basa nguko kafayimere atumende cyengeje so tudajuma najuma taka kwa tokuni kweze kutera kwa nani mvuza Kachekatyo ukatera Kachekatyo ya training buri umuntu yaje ugumana rigire nkai iki kishunguruka kibire kare ahebindi byawe bitaka ikiri cyai kaburi umuyaje ati atatu kukande wena reji Western baza kukiteka igo tutatiria Kachekatyo yayitingire yakwasire yashira igo nareba wisha waje kora wakora korabo si awaje maje garaka muna na King Saha na Paraso ati nagira mo kwebuza teka teke ngo ukareba ngo Kachekatyo ije wagarikiye munana ukagira mishiteka teko cyo kugira ngo kora jigarike muna Paraso na King Saha neza ku training kusenga yabirekire ikiteka teko cyawo kikaba kirikiye cyo kugira ngo mugigarike mukandi still yahitingire yabire hit yakwasiri hangariyo Paraso ayina bahari muchimani Saha ayina bahari kandi nyonganda kati ndenga ufana so kakosa Kachekatyo kuiba biyo amusoma nacho kwata shortcut kati mo shortcut wiba bagize babandi and it wasn't the only bigger song that I have because was a better result no shanga nyicho shomo kama Kachekatyo za John Pay ni kongata nanda na tuning strike ngani nchadaya man onjiro zumba Tanzania Vale Music industry ya Western noreba ngo bwahati nibura muki nore aboko banoranka Kampala noshanga ngo mana kafutera hit emwe acheza kutunga breakthrough emwe oshanga ngo nabasa kushohora miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 3 oshanga ngo zari kwasa kushohora abamwe the branding abamwe kokano oshanga ngo hano mu Western ngaro ijyo dire ngoma aina hits kurengo muri 10 plus ushanga stile kirukora miliyoni 5 ninga miliyoni no teka ngo music yitu ninga shi industry ya Western ne kibura muki kubasa kugira ngo epic ushanga netwe kubasa kuza revenue ya Central reji miliyoni nakazikora reji ni zaro miliyoni ataka kozere Kacheka abari ya miliyoni 5 akazikora kamancho nakubuzanye no ngambera aho yazikorire na no bateze kubara izo mbere to mukame ebye verbal turabenda mukanda aroza kureto muto jeto nagaje to watere bara yanje tekwa kupostinga noza kureto muntu ngaberesere nyo nankagine kokate noza kureto muntu jete nkabara yanaka akamuhereza ushanye mudawe ata atwatere bara yanje so hati yo no fayo munonga kuma brand ye bara yo mweshongozi no we kuchweka fanya buka no it's a question no waza nanye nabuza question iwe no ndatu vibe yo mweshongozi konke bare tafa hari question uko naje kubuza namabonje bakorobora ngo bamashomero bakaje muto sajeti ne bisuro birunji bici bitanda n'ibirunji bakabe nako kutenza bakabura gambe te ninga toka kino na hari yo kuna kubuza nakuyate rage no shanga tunaje nti rage nakorra ine na nawe wanjira tubgato bira takashire mu obero bwana takashire mu abe obeno shanga nakoreze fetu achirigwa akabona natishirije no nyina to hoteleze shonga norecho ebukubura mu Western music niki amateka teka yanje cyo kubanza muri nyona young industry
the industry that is almost still budget. Ngataka kumultiply na vile mchika. Tuwa batano kubikumi. Tuwa kubikumi kwa makumi ya about makumi ya tano, let's be 100. Nyoshonga abo nchi kwa mbapiti na because in links. Yes, because that was kushanga. Abeshongoza buti hano y'abamana. Abamwe. Batakeshongoraga arubu. Konka arubu bakumanya fresh that kandi no. It's because barani bingi ko ukintu kushaga nchaka. You understand? Now need to multiply. Kandi chikwete ndo ngaba netambara munonga in time is because still bingi. Hati amukoma kuba bingi. Bakubire bari kabari selfish nabone be yakura numukampara bari atakubasa kustingeje shongoro cha focus. But the more you know you enlarge yourselves, the more you multiply. Muha kwizana nabe mitima mirungi kandi nabo bari basta ukashanga na basa kustingeje shongoro cha. So the solution, the only solution is to multiply. How do we multiply? Is by pooling each and every talent that is promising. Wahati wahiwaka ine komweshongozo okugeti ogomweshongozo nanka ninye mukwatiro nka buyisaka mukagote miraso kiro ndikwe wana kugiri tuno mbere bishaje byo most of the mucho shongozo kusinga kutumba batata ngo nengo wachire na chire cha Julian Zai last time arobo abirya TV in Listen MC Listen MC yakubuza wagete ogumwaka ogumwako ine gukora show yanjye mu gitegereza nuko wamugize uko ine Listen MC wamugete ine gukora show esa narwanyemereza nuko nagize so ekya ndakubuza so show to get expecting ajali because tukagitegereza last time yabura tugira ndo mwako umurundo kujanjora kagira gansaga ngo yebure abantu banje n'abakimanga tinka kagasho tinka gira gansaga ngo yebure oyireho shana koro beno following ibiburo bya Christmas na concerts z'abandi z'independent. Otherwise Rwanda twatike kwa twatike because mwaka tutantire na bibi andi benye tambara nenyi mahoti tukora cyane. So hanga twatire muje kamana tambara kuko tukubireba due to the public demand. So itawe katugende kimwe ahari ipe eyokozere tose kireba hano mu Western cyose kitamu kikabanza ko kikakironka kare ombiyeshongoro zikazira album eshanga be ukora EP kubanza kwa byono muri byono cyo kubanza ngo kuba nono makora music so urubasa gukora music ati time Chakabe hari umuntu ari kubaye music atari quality rwana na EP still not kubaye quality. Okay, then chakashatu nchibanchi tambura love y'abantu bagomba kuboneka reception ufite ngo bachanchikara so washangwe ni ugapa abantu bakwasa kwa chebesho ngo bishatu umuntu wa ina. Yes, because abone batawe kimwe banga kuchachi ashanga ina rwana na chikirende shanga kimudira mu gukesho ngo chibera kitambuza burabo. So washanga uranga kwireka chance ko wasafite ibishongoro cyishongo bakachachi zisa na bibi babi yakibete bitanga yashana bashoza album you know gambanye wa EP. So people gikozera no producer no producers bingi nonga amabarwana abantu bajya abantu Bruno Pro Alpha Zaki next Tasha Mix Yafoman Mix bona bari ya EP ntabwo ndifuza kubagamba bari bona bari ya EP kwenye studio yawe nkiwe kujeti nyuwe music yanyu nikora mu studio nyinga no kiteratero na ba producer ba neza gukora music je gukora music ya business ndambura professional studio producers company of course commercial was kwa nyine ka host kwa kandera mari microphone check one. Yes kugira ngo takaye go maraka kwasa arekiriye mu industry ya Western abamana karafutana kanatanga kweshongora
yakwatayo imbere zija zihinduka ushanga umuntu wabirije umwana ufite kwishonga hato shanga ari mu bitokoza bongo nanyweja inanywa asigara nanywa merunge nanywa ki aragaho abantu kabono bahabura mu kivare muzi konka ni njyana kwa kuba yabira nanda kuba rega kubisige ndongo nawe yabeje cyo ngunda kwate niza kunywa merunge nywa shayi kankutereza washanga kana hariya karuganda bigambuka karye kana ni gukura katiko kwa kereka toka itakara kana katoka kagando bigambe nana room sitting room yes so atomano bwo amshanga na nyinjaga just because wamshanga na ishongora waza kushangwa bareba kujinyo so naje hiro mchika kandi hatu wanda kuma abantu bakunyonjaga je kuri no bakana bakoze moto abantu abapakira makara nibanyo kibaba no vale music noreba hata umuntu ngaba kanabe nora n'umuntu kuba ari mu bantu yababurijo ariyokwe konka vale music hati today yoko kweza futere ndongo yawe yakwata today no shango noza ku meeting minister njaka ari mu mbaga ya MP njaka ari mu state house shima tokaza minister nzojibwa ebintu ke ori adabayizire koza Nichokora na yozai kwa jiyati jibuza egarike simbure genda honestly it's not good concept of kandi chini nkabire ntakukire mu nonga ko katin kumanya nituyite chini kumanya so mwana wasa kusaba kujya nakana kukozesa urinde bitaba successful abisaya ukawe. Okay, so it's not good. Honestly, ukabire chile unyoka soda na nani iwe vale music sigara ejaga lerungi kuba nebindi byo no kubiri no bukozesa binga to kukozesa biri mu karungi cyane byakarungi kakamaka so mwene bito orabikozesa lebo to kabikozesa kandi kaka akane amaro ndakwenda kugega by the way Mabana naza kutewa mukaka ndaka nana kakantu ko gukako ina uraga kozisa abana ari bakuntu babika content gatu nayo muyayi tumuchikara kuganyo tutambura kusara bangana baje tuacha first time nyobunganywa kakasizo mu yahango nararaga nazaga timbuga nagweshije so fono ndananye kujya munini yes no sabuye tamaba ni mahotike ongati kunyo kurenga kushanga naza kusinda kuzombantu nimbasa ko sautike usigara nkombere kitirisa cyane tindi munyoma bastagira bagakugura okay icyo nicyo rungi waba takunywa maro ongata kizibe kirabo nicyo no wabona ugayoga ko kwaza kusinda umwana aza kwa unaraka video chifuba akakwate karaza jaribe hana twatwara interview akatime arete few moments later noreba wano hatu kakuza ntojo kandio kanje ninye biringanya kete kweto kazana biringanya ngasa kwete birudi ko abo ngweze ubutuzwa si so reality ni reality hati nyewe nabo nabikiriza kodi ubatandike bakoronde batandike bakorera research yes that is it ya pale music izo bariyo tariye mu life yawe no bahaba hoki izo bariyo tariye no bahakwana neiba maririza bakaro y'umucomero kaitiri chokako chino kataya isatokubasa sayo no nareba muryango kwawe ayota urugi rwigura kugira nkekiro yakinyira nawe yigura this person unfortunately I'm kind of
kimani ndeka zo kubana but then at the end of it all kikanteganza kandi we nashanga kumanisi yaba atagambire konkaho ritereza yakugambira ushobore no kurya manta so really ikubasa kubyeba mu industry yetu ningashi mu life yawe kewe ikintu cyo kugira ati naza kukwikadangwa ikintu kushabaranya naza kufa mbe nakikoze risigeho vare music nkanye n'ubundi bandakiroho basigara n'ubakirishuka ngwecyo bajya ngweki bajye akaro vare music no yakikoze ikintu cyo murabiza kukikora ngo yakikoze ikintu cyo kwetenga kugira ngo waba kiryo munsi utakarigiremo waza koga mu wakikoze nyine kureba mu shamwe kandi muri ya mwaka kandi ndio biri mu speed kandi inchiriza za kufanya so imangu nakacha kwenye naone shara za Yes right tukirari kuri Media TV kandi ishomero normali yonka Educare Junior School nurushanga kachika aho muremo rwambara rutagarama aho waka katawunuko rutagarama stage kubanza so ishomero nigerere nyine buzima kandi nibashomesa ku bwana sare kwikari P3 so wa binakana kawe kachirikato mazima wakatwara kuyene kega kugamba juru nyankore kega kugamba no rujungu no mama shoma menji nibegesa rujungu kunkuru nyankore shanga batakirwegesa abantu shanga ubundi bakura yana ndakumwesho ngo zakavare music washanga music y'urunyankore ebigambe bugumangine nkankwino muri 5 wabuzo umuntu nashanga atakwasa no kuma meaning yacho ngino muri 5 basa kuchimanya konka eshando ebigambo nkebyo ushanga abana batakibishuka so muzare Educare Junior School abantu baje kubegesa je nibije kwegesa je bwana bwanyu butandikira hansi buri je buri creative kandi buri amustari beine fan umwana ukushanga ngo ubundi washanga umwana nargomuka ningashi na boardinga abantu babana bamureta kasheshe bamugarura mu abazi baza kumura umwana still bagaraka bari ku boardinga bagaraka bamukuretera twara abana bashome ndakija kugira ngo mashwe ko taratugambira ishomero runje herre vale music nangwa anshonga je nyine ureba ngo enshomo sayiti ya Uganda hata kimwe ntekateka ni mu kushoma bonyine uko ushanga hariho runyankore subject ekizire kikargaho uko ushanga ngo urusho tutanja ngajya kashatu tutandika kurusho ngo ngato no shanga mfutandikira na sare nyine baby shanga mwana kutandikira rusho nero ngo shome se ya Uganda je ninga bene kwetereza cyumva kugamba une cyabageze bo bakira kupakana mutaka change so abazungu kubizo mu Afrika batwara abantu baranje kuba kiri kuriya ba realize mu bantu batwara bakamatara the most talented human beings the planet cyo kurebesha iwatera to cyo America ba superstars 75% nabera now kimwe bibaye ibintu kwita Africa kandi talents how ya comes wabo ino mwana wa mweza yutuna naweza kutimia kaka wawari talent yayi and trust me with your mind talent is different kumukabuli yo talent ni rebe cyane myaka yari mwirchi yari murwani yana kutaka pira na kutaka kushobora imyaka mukana nawo muzungu education agiretera time ngejo umwana kwara atanje nanda kuga mutalent yengo girebe mutwara ishuri ebitagiye abacha dana dina katana kakwega za sasa furahi masho ore mukure yizi abari yasiga yes ati yashara zamazima kapata furahi so umbufunze abana bakabire bashoma skills okay because skill ni opposite ya talent skill abatakujimanya ni koko kushanga umuntu ari umuntu that is what they told to that person GI for example get charani ibintu get skills okay then talent nature hanga ya handiro naturally so the fact that nargo kugira ngo nyuma y'inekiro hanga ya handiro koko iga skill out there
if you know Ajuma, at the end of it all, don't just say life. Okay? Jango mwana kukumpi wana wakamba mwetesa. Share choosing ngo mwana uyashemere kuba let's say a driver. Nchiro kumwe gisem kwatira n'imodoka. Then n'intwaro arukubire kureba wona akunda kiri mugamba. Nacho achemba wali. So mwana kurayinisa atare. Emyaka 14 na danchi kwa sasa. Kwa fresh kidakana stazi mwana. Okay, yewe mnonga vale. Uyu mukazi. Uyu bakazi. Timba sitati ba bestie ba friend bahe. Ba girlfriend awabo. Twenda me no kugeti eze shanka bagira ngo vale music. Twakweta mukuru nza kuba twenda omukazi no musheja. Vale music tureba yamuteka mukono gwe. Wari kutambara nabo bakazabuje ibomuntu. Sente zakore mako bani mo wapo. Zakurema ndiko zakugamba ngakugambe na yanga zakurema tena watuma zakurema ashobora shanga ntari umuntu yo gamba bakaze tinde umuntu zo gamba arabo bara yo tena watuma just tendo kigamba no mukazi rumwina enyu ino mukazi mamweto no mweta peace gamba garga no mweta peace Bagwisizaga gwe nyoka ngale ategeke kubaja ashonga yo mukazi ida karora ina akesho ngajana chali mto chali mwana chali moto eka chali baby basa okay I've tried it kuna gambira mkabwana neighbor so chilo ni jaza una yeko mtu chilo kwa chile ba neighbor tena jia na ile mkwatsa but love is a beautiful thing. Yeah, it's a beautiful situation. Abantu bana bari mba I think they're enjoying as long as tumune rangozi. I hope everything is going well. I wish you the best. Okay. Umako ku expecting echo mwisho. Concert tunakora. Right, kirari nkore Media TV MC Mashoko ngo mazina kandi chine Vale Music. Ahito atandikira wa right atandikira yowe Janete kandi wahura okwajire nayo mbekendo ngoye akugitekesha ngo cyuma kindi na naharabere kwika ahahikire Vale Music tukwirukhendera nanienda obanze ohabureyo abana bakweta ba Rising Star abamwe bacya kweta ba upcoming koko kweta ba upcoming banye so abana nkabo abarukwisho mu ndongo yiti ya Western Uganda hana munonga no kabiri no bahamuraki it is to sing. It's about singing. At the end of it all tuza kubuza ngo inebye shongoro binga twenda hivi bice shongoro tukora chikanga kutambara n'icyanga cyero mu studio namuna bagumugira ngo mbara ba MCs ba DJ bahi ngo kikone kiriyo murimba ratikikarebe cyo kandi kiringiriye shobe gino kigambo ki no gutakesho abantu bona bari competitive no ashimwe no beshonga zibona abacu bakora nayo nakunya ngo bapkame ngabo bana ugambo uko basakwa so it's about singing. You man we shongora create your content by MC baza kukondera bakwereza kazinda arada inareka ngo ne amweshongozo wa Western wena hari paza a refugee kushanga ngo ka Vale Music Rage Paul ba Truth ba Matt Henry n'abandi basije champion nikirike mbore nanke je ba Omega class ejo unoshanga ngo moyishongozi kakwika ahasho ngo cheza kwikasho ushanga remi bajya ngo hati twaza kwakira Vale Music ajati to kunteka ho shayizi shesha tumota stage unashana na upcoming nankata keshongwire yoni yo kuza kuteka stage abo abashongozi babatine mero natine mero mubundi Chanshobora kushanga batika mu Vale Music kutoshanga ka Vale Music baza kumota stage how nimanyire shoisha tuniza kurinde shaha ninyo kubona shango banteke because I have to run yes so when in the short abakwana bakujya mu yoti nyine kuzibanza stage babatine mu babagera bapkami no ngana baba bapkami ubu tara upcoming no ine mirimo ndija uri ati ibyo na mbembe ndo misho muri banda kandi bivuze ko shongora
ibi tukaza mu gihe ibintu yuko bano byo tumahereza microphone wire banziga ninga ngende mbagarukire ngo ndagikweza okay vale tantwenda otuhereze bugambo wangu kavure bushatu turukwendera program Elvis, the Brian. And I have my friends. Brian. Ibintu nibigenda amenemereje ibintu ko kwija bero kuguma abaye se nitekateka abakiri bato bakiri bakora bakabire bazeye urasa ko ari ziro mbwiro wa hati kiringo ko manya kiringo ko kureba ati reba mwana ba hati niwe kireba ba hati urebe ko rashanga mu mwana barkweta rwogamu rutankanda donoziyo umwana mutoba muzirere wa mutoba kasaje ngo mwana gutwamweta donoziyo ninga zamweta rutankanda ninga rwogamu nyine muri munanje mamweta kanto rwogamu ati no makanto bechikumanyisiwe nyo agamazina ko ndagamba ndondwe mwana mutoba kweta rwogamu rutankanda dezi amazina gabo noza kureba ba comment y'ababiri ababiri no kureba ko azafutanga kwa batuzana so umufunze wazaro mwana utakamuhira izina research neshonga nkuru nona bakanabirizaho namaze no Brian ukumaye mukuru ni Brian White abandi bone tikuboko kwikabaza ndabona butari mukuru umuntu w'iki yakomze Brian White azaro mwana bareke kumwita Brian sorry zirere terrorist na LVC baro bijao nizagarukana list na Bright romuze iba kwita Bright ni agumujo wagira bata Bright so ndajya gaza kugendera kandi we asap naniyo bindi abo bataha ora no bakubuze umunsi n'umbiko birayi bange kuzara umwana ukamwita Clever no yagwiza ka kandi agabisha bakushera ku burano baye abakozi aro bagiye bakazi bakika wahindura gashanga ko bakumwita Rita Teresa Batisi Opo Maria Oreti Zawabi umukade mameta Yunis dine by the way aro Rita MP bino mukade yakayagende abacicere yakabacicere abara yacicere bari abantu bodo sio raro kutire bari nkore media TV TV aranga bankumire amazina ni Mimanda Valley Music kwabindi bakweta His Excellency nyine EP social media iyo netambura kurundi mnonga mwebare kwagira EP ejo by the way kandi biro mwebare ku promoting ico shongo cyane ubihachika kumunsi yono mbwire buke mwebare kutambuza my choice mwebare kutambuza sole so live mwebare mnonga really thank you so much thank you for basa nayo and ichango mnonga nyine njira nza promising kumanya bare terendo yeah day by day okay baba mnonga abakirari nkore media TV kuyatu atandikira no kusesha hezi program nekibozi na MC Masheko kandi twatwine Valley Music bingi no mumanya tindaze kuya ntongo ninga shogwa mose no mumanya ekimwe gukora ekindi kubasha abantu kimwe no kugambira uko kiriyo ko utakacengera ndongo ya Western Uganda akabasa kwa nacenge ndongo ya Western Uganda kandi mukongera kukihagera no kugisuportinga na nabandi bari yahiguru most nabari mu government nahandi mwinde kusuportinga talent ziri mu Western Uganda mwana wari ine talent mukwatireho basa kuba nayimuka wori yo mweshongozi warigireyo basa kuba no kwatiraho ubwo umwana ukiri hanze mukwatireho abase kuba nayimuka umbere byo mission basa kushanga hagire kiyaba aza mugume mugambe mu gukora yes tipo ora nicho shongo dikisena bacheta bati tipo achongoza kwe takatema so mukubari kwa media TV mutakargaho bye bye Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Kwatsi Kore media vira nkore